Korkanthi constituency ki paro samilang so poisa ingti arong alang tek kilang arong do pik pik hangjan. Bang so alang ting leke anim kamdang ta biskormo puja arna mamen pen ta London bombang bom si meaning le thot la sonar ni thot pache tondun si lang teng ki thor ni thodun no. Lapen muni ta tumahi na hen pen rang si kilang lapen okiri arata tum chitodun ber ajong non ki adim kilang chipekun iason nang manter na sonlo. Lapen irrigation asai he mahin pen hadak mesen kilang ki sang adim ki padoji aphan hadak kido kilang chariatum chuning ni padukon phuluni pen bari the dog report time news tifu time news difu kilang radal phantom ni ligido lake Korkanthi to nesike paro samilang so poisang tirong las so alang teng laka nin kan hang tak arong do ni dum adidong ati pedeng nitum adim long nitum nang humbi nang hulen thenglo dak mit kido mane ki bang kitam chibit me pinason thekona wala pen arong do oson thekona wala pen isi pagir midam ulote pene lada isi okiri awal saja do ko posi nitum taki bang bang do la so posi dak alang litum bangke karbilong police department ko lason ti dak non bangke cari pon domason thekona ngo milihin pen thegam ke benda alang litum han kitni ni likar di banji mati ni logistik lo acha karbilong police department se dak ini kali gede irrigation department mati ini ke dak alang in charge of adikan alang tu mesti dak lang cari pon ber kasilang untuk putak lah la silang alang litum masuk dalam ni artikon po la ani kan bang lason awal saiki deng kon ber lo Kalang ni kan bang lo apang hakku kan lo lake lason hari itu ajutang apang semandan lo ani kan bang ta obi pun pola diskorma jarni larang te ada kan lang ko lang ting ko inke ada babet merat nan situ pen okne pola son lo ini kita kan kan bang la soteng lo marat berat gitu tu ahur pen kila penta ongchat tu anda do oh he jadi anda do ahur pen ka siksak son do mada asik sak kya ve kadu ka besta me non pidam taan kya bilang kadu ka mi ningarong pen sibangi pen op tu nepo lalo apa sono ante la irrigation sai kan bela son abar sai nang pipon son do ma oh kalang oke ri phamlok kya ve hai tusan ke kali sabil tu dak min ke puja mati puja untuk bang irrigation department pen paki ko hai lamnet la ko ne oknet ke la tu maning hang pen si bang la rada tu maning hang pen si bang dak irrigation ni am lunting teron alang lipan lason mesana wa thana pitunai ku nang litum ison dak son sini nang litum hin bang kachunai gitu ma do la ke do ek lo hai itu ai kan ke dak ko sam samil chilang pun bom lo tu ani kan wang samil son ke krem pun bom lo pangkai repairing hai tu pun bom ko pin sai hem son nak pinai bel kam ke hang tu ma sai mesana son oh kalang lagi kinain gitu itu melada tourist picnic spot selam nu tentang ke pantu se itu di pon jake oni lagi sekolah ni cot kali ami bang sami ke bang mangdo kelang lagi itu tagian kan di pinai skin irrigation itu bang medium skin wasi aku lang mi si domati si ali racham do si dan pakai pakai bes bunai selama mereka beli structure permanent do kita di bawah ko sini ini son pede son anam ken son do ma abe lagi soft lam gar kilong theka ko la ti lam si la thek ko la card